Vani nasimizi. Ukuthi ngiyodonsa eJele ishumi lenyanga nenyanga ezinhlanu angazi ukuthi ngoneni angizwanga nje bengixoxa laphana into engizwe beyikhuluma babephendula inkulumo yami yepolitiki nabe bekhuluma politiki yokuthi baphula umthetho kodwa kabameli bami bathe bazoke babhale nabo ngokomthetho babatshena ukuthi lesigweba silungile angiyazi ukuthi uhambe iphelele ephileyo kodwa lapha ezoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa eJele ngingonanga lutho nami ngihambe impela ngiyongena Sholoza kimina ngibonisa ukuthi abaphathi bomthetho mhlawumbe nabaphathi bezwe abazi ukuthi ukuphathwa kwezwe kusho ukuthini nokuphathwa komthetho kusho ukuthini awuthi uma unikezela amandla ubusudlala ngawo ngoba bangenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu ezweni obungeke kube khona kunjalo ngiyethemba ukuthi nokukhumbula ukuthi nangenkathi kwakhiwa le commission ngabatshela ukuthi bayokhala ngelinye la ngoba benza into engenziwa alikho izwe lake lathi awungiphenye nguhulumeni nje alikho nelilodwa uma wenza lokho kusho ukuthi awulazi ukuthi izwe lisho ukuthini ngoba izwe nelizwe lineemfihlo zalo linezinto zazo engakhulunywa ngazo awukwazi futhi ukuthelisa abantu bethi asiyithandi lento uyenze ngoba uphethe umthetho abanga ukuthi ukukhuza kwenu induna zami ezingiphethe kubalulekile mhlawumbe abasiphethe kufanele bazi ukuthi baphethe abantu asikwazi